Ngangai baro na pimpat syam laklet ye iba ike maulong uwei ni ke chief minister jongka Meghalaya bat hagane ke video ka menta tungnya phai lingkat kindiat syapang ka jing em bat ka jing trai ka jong uni orang ba ubala no ru la usnyang uben hei ya ka riba ka jak benriu lakai iba ike maulong ha ka shiterik Februari kerkendai spa sau phon riu tang shitang senam hadin bakari India kalayo lai luat na ka sarkar pareng ya uni orang ba lakha ka shnong maumi es kasi hills ka shnong ka badan ha kithan shidang na ka nong ba shilong marjan berkalau mei barka kerteng pura ka jong u ka dei Evansius ke maulong uba ike maulong ula pendap ru ia ka jingpule ha ka Bachelor of Science na po St. Anthony's College Shillong agasnam ka kandai spa Andrew Pogandai. Hadin kata uba ike maulong ulalong kum unong hikai hapo St. Dominic Xavier High School Shillong. Bar ulah hikai pat tangkato kanesnam hadin ulah terreino kum ustir accountant general. Hadin mo ulah pendap ya ke jingpule bar ulah ino ru ya ke kam hikai. Ulah ya poi ka pat bar kong Angelina Riazida Lingdo. Bar ulah yo saungut ki kon shinrang bar arngut ki kon kan thai haba phai shaka kam san hima sema jung uba ike maulong plus dang banile ningkong ya ka MDC election ka snam ka kandai spa yo puar kum ukertong shiman bar hagane ka election ula yo jam bar uba ike maulong ulalong ru MDC arsin haka election MDC ka kandai spa prau phokandai ru ula yo kum unang jam Hagaba ningkong uba ike maulong udei ukertong shimen. Henry de hagasnam karkandai spa nyo pausan. Ula penyeso ila dia berka parti kongres. Bar ula badru ia kakam kum Presiden Meghalaya Pradesh Youth Congress. Bar ula longru udkat jengka Indian Youth Congress. Bat day hagasnam karkandai spa nyo po prabola sedang banyale pan. Ia ka election MLA na po Umroi constituency. Tang bah kene kapuar ka bapla kalong ulayale kum ukertong shiman ukertong jongka seng kongres bat hakane ka election ulayo long kum undang jam bat hakasnam ka kandai spa prapulai ka election ga baar ula penyeso no yela die berkaseng HSPDP bat hakane kasnam ru ulayo job berula job ru hakasnam ka kandai spa prapupra berkat kandai spa kandai pulai Bat day pat agasnam kat kandai spa kandai punyo ula mi no nagaseng HSPDP bat ula seng no pat ya kaseng UDP agasnam kat kandai spa kandai punyo bat ula shimti ru ya kakam presiden beningkong jong kaseng UDP haka katwe terik September kat kandai spa kandai pupra bat haka election kat kandai spa kandai pupra ula yale no nagaseng UDP bat ula job bat ula yo kumbah nyaw hajar kandai spa sanpo pravun bat ka UDP hakane kasnam kala yo ado arpo sin bat ka dairu aka praterik umaj hakasnam ar hajar uba ike maulong ula shimti kumu chief minister banyo jongka jilla Meghalaya Henry kabae perkalong banyo bat baro shitam namar ula bat tang kumbah shisnam tam namar haka praterik udi sembar ar hajar iwei ulahap ban hiar syuki no namar ki daw ki babon ha kam san perthai lese ka jingi kuni syuki uwei hadin uwei pan ike maulong shwa ba un bat kum chief minister jongga jilla Meghalaya ula dep long ru speaker jongga ying dorbar ha ka snam ka kandai spa prapulai hadu ka kandai spa prapupra din ba ula hiar syuki no naga kam chief minister jongga jilla ha ka snam ar hajalai pat kala poi biang ka election Bat hakane kencingnya kun ulayale bat ulay syarem no hakmat uba Stanley West rembai ukertong na kaseng kongres. Bat hadin ba ulay rem no day pat hake election arajar pra ulay yo ban yale biang ya ke election bat hakane kasnem ulalong unang jam. Da ka ba penrem no yo Stanley West rembai. Bat day hakane keju kasnem hipat hakakat Patrick October ajar pra Uniu rang ba jonggari bagajat benriu ula klat no na kesela perthai hapo jaka sumar civil hospital Shillong. Hapa pai shiki kam ki jam ki jong uba ike maulong ula le shibon ban no senyang ya ke constituency berkajat benriu baru kawai. Kendiat kumban syupen kan mau lingkat ya ki kam penroi ke ba uniu rang ba ula le bat ladan benta
Kawai na kita kalong ka parking lot agari kana, ka parking lot akri yodu, ha upar mapram, bat ya don bentaro ban wanra ya ka naigrams. Bat bon pat ki wai ki kam ki kraw ki bang ngamla ban jerlot ha ka nega video, lese phiru phite bhai ki kam ki jong u, ha ka baula no senyang na ka ri ba ka jai ban riu, kerpang ru na ka benta ki pa jong ka constituency umroi. Ubah ike molong ula batru kum President Catholic Association in Khasi Jaintia Hills hadu khat nyosnam kenti. Bat ka bapla kalong bo ula yo ru hadu Southly ki khusnam ki bapau kata kalong kan National Citizen of India hakasnam R nang ta ula yo ru ka khusnam Best Citizen of India hakasnam R. Bat ka khusnam Menaf Sewa Purashkar hakasnam kat kandai spa kandai phopra kini ka awat kalong naga benta ka Institute of Economics. Bat ulai yoru ia ka khusnam Bharat Jyoti Award hagasnam arajar pra. Kini kalong ka jingem ber ka jingetu ka balingkat siapang une uriu krau jong ka jat benriu ubala le shibon ki kam ki krau naga ta ka ri ber ka jat benriu kerpang e naga benaga constituency. Bat kum unong job ulai yap haka keti ka jong u haka por bo ulong UMLA. Ya parlok kini kalong kecing betai ke balingkan siapang uba ike molong uba piru pite bah kini kalong kum kecing pen kan mau kublai sibon.